Halo teman-teman, jumpa lagi nih sama Ondel-Ondel Jamil. Udah lama juga ya kita nggak ketemu. Sekarang Ondel-Ondel udah di depan rumah Azam nih. Ondel-Ondel mau main sama Azam. Tapi Azam lagi ngapain ya kira-kira? Kita panggil aja yuk. Azam, Azam. Ondel-ondel. Azam mau kemana, Zam? Adam pengen sekolah nih, Del. Oh, Azam mau sekolah ya, Zam. Azam udah sarapan belum, Zam? Udah dong, Del. Sarapan apa aja, Zam? Bubur ayam, nasi uduk, Terus apa lagi, Zam? lontong sayur sama nasi goreng, Del. Wah, Azam sarapannya banyak banget ya. Iya dong, Del. Adam kan gendut. Oh iya, Azam kan gendut ya, Zam. Hehehehe. Hehehe. Azam sudah bisa menghitung belum, Zam? Bisa dong. Kalau 1 tambah 1 berapa, Zam? Buan, Del. Ye, bener ye. Kalau 2 tambah 1, Zam? Bukan, Del. Ye, bener lagi. Kalau 3 tambah 1, 4, Del. loh, kok 4 tangannya begitu sih, Zam? Azam gimana sih, Zam? Oh iya, Adam lupa. Pak. Hehehehe. Del, Adam berangkat dulu ya, takut telat nih. Ya udah deh, kalau Azam mau sekolah, nanti kita main lagi ya, Zam. Dadah, ondel-ondel. Dadah, Azam. Oke deh teman-teman, Azamnya mau berangkat sekolah nih. Ondel-ondel gak jadi deh main sama Azam.